Pozdravimo našeg predsjednika, velikog pobjednika za narod i Srpsku, pozdravimo Milorada Dodika. Dobro večer svima. Ponovo emocija, ponovo odnos prema vama koji je u meni uvijek budio ono najbolje, a to je da vam se zahvalim za sve godine podrške iz našeg zajedničkog rada. Ovdje smo da krenemo još jednu pobjedu. Pobjedu koja nam treba. Pobjedu koja je važna, jednako kao i sve do sada. I sve da pobjeđujemo. I male pobjede su nam bitne. A pogotovo su nam bitne pobjede naših kandidata koji možete ovdje da vidite. I zato je SNSD na ove izbore izašao sa jasnim planom. Naš plan je da dobijemo sve gradove i da pobjede svi naši kandidati za gradonačelnik. Naš plan je da dobijemo bar 70% opština koji će zajedno sa gradovima i našom vladom i našim institucijama raditi na onome što nam je sveto, a to je jačanje i snaga Republike Srpske. Naš plan je da u većini ovih svim opštinama gdje pobjedimo imamo i odborničku, skupštinsku većinu, da možemo na miran način u dogovoru graditi naše lokalne zajednice. Dugo godina smo zajedno. Ponosan sam na to. Ja sam od predsjednika koji ima najveći staž u regionu da vodim jednu partiju i da vodim jednu republiku. I to je samo zato što sam uvijek imao saradnike, ljude koji su se nesumnjivo davali za sve naše pobjede. Samo zato što sam imao obavezu prema vama, prema svima vama, koji ste uporno podržavali svih ovih 20 godina naše pobjede. Zahvalan sam svojoj majci, koja uvijek sa strepnjom me pošalje u svaki izbor. Onim meni važnim ljudima koji mi svaki dan iznova daju snagu, motivišu me i ne daju da stane, a pogotovo da odustanem. I nije lako danas. Ali došli smo na mjesto koje moramo da pobjeđujemo. Moramo da pobjedimo one koji su shvatili da Republika Srpska uspjeva. Naš problem ove Republike je što ona uspjeva. Što ostaje da živi, što funkcioniše. Naš problem je što oni misle da predugo trajemo. Zato moraju da nešto urade. I zato sistemom sankcija pokušavaju da uguše Republiku Srpsku. Kako bi vi, narod u Republici Srpskoj, odustao od Milorada Dodika i njegove politike. Smatrajući sa svojim trabantima da mogu da urade nešto što je njihova ideja, a to je da Bosnu urede kao unitarnu i centralnu zemlju. To nije moguće. To se neće desiti. To je nešto što mogu da misle i dalje. I mi nismo ljudi koji mrze ikoga, pa i one koji nas pritiskaju. Mi savršeno dobro znamo da sveki jedan broj oni koji su iz tako velike zemlje, iz Amerike, samo jedan broj njih imaju zle namjere prema nama. I danas su se oglašavali u nastojanju da nam izmaknu tlo ispod nogu, govoreći razne stvari. Neću da im polemišem. Oni najbolje govore o sebi. Ali ono što hoću da im kažem, Milorad Dodik i ovi ljudi, i s jedne i s druge strane, ispred mene i iza mene, ne mogu da se pobjede. Nećete nas skloniti. Otićemo u još jednu važnu pobjedu u našem životu. Zato vas sve molim da zajedno idemo ka toj pobjedi. Znate, obično
i ne smiju, pogotovo danas, ne smije niko da misli da smo stvar završili. Ovoga trenutka krećemo da dobijemo svaki glas u svejednom gradu i svejednoj našoj opštini. Ljudi misle da je život lak i da im pripada lako nešto što oni žele, ali to nije tako, to nije život. Život je težak, izazovan. Mi moramo, svi vi ovdje morate, sa mnom zajedno, a ja vas molim da to uradite, da priđemo svakom našem čovjeku, da ga slušamo, da čujemo šta govori, da znamo šta su njegove muke, da znamo da hoćemo da osjeti da je dio nas. U psihologiji kažu, kad čovjek osjeti i zna da je slušan i da neko sluša šta on govori, to se mjeri sa momentima kada imate i kada vam se pruža najveći stepen ljubavi. Kada čovjek koji ima problem bude saslušan od svih naš odgovornih, onda će i lakše i njemu biti. Zato moramo sa svima da razgovaramo. Ništa lako se desiti neće. S druge strane imamo ozbiljne ljude koji pokušavaju da ove koji su trivialni u našem društvu provedu na važnu scenu kako bi ono olako davali naše vrijednosti. Naše vrijednosti. Mi smo tradicionalno društvo. SNSD nije partija koja promoviše neke liberalne vrijednosti. SNSD je partija koja zna da je žena majka i da je muškarac otac. I da nema roditelj jedan, roditelj dva. I da nećemo da prihvatimo da naše školske udžbenike ulaze ti sadržaj. Samo zato što neko misli da ova civilizacija treba da bude srušena na taj način. I mi smo spremni da platimo cijenu našeg stava. I nismo spremni da odustanemo od njega. I jasno im kažemo da nećemo da prihvatimo ni kakve eksperimente te vrste. Mi hoćemo našeg đaka, hoćemo ga u školi, da uči naše vrijednosti, da uči našu istoriju. Ovih dana se digla galama kao samo zato što u udžbenicima istorije u Republici Srpskoj se opisuje istorija. Ne, oni hoće nešto drugo. Oni hoće da budućim generacijama ponude neistinu, laž. A mi opet moramo da ostanemo u tome da kažemo da naša Republika Srpska je stvorena zato što je ovaj narod iz iskustva koji nosio iz Drugog svjetskog rata htio da odbrani svoje kuće, svoje njive i svoje porodice. Da je za ovu zemlju dato 30.000 ljudi života koji su oni ugradili ovo. Da od toga ne smijemo nikada odustati i da nas proganja i stalno da vije njihov duh iznad nas i da nikada ne odustanemo. Da ne bi oni negdje daleko koji nas gledaju mislili da su uzalud dali svoj život. Mi želimo jednako dobro svim ljudima, svih vjera i nacija. Mi ne pravimo razlike. Ako drugi ne pravi razlike prema nama, mi ne pravimo razlike po tome što je neko ove vjere ili neko one vjere. Ali, ako to zloupotrebljavate i želite da naše vrijednosti bacite na pod, znajte da ćemo se usprotiviti i uzvratiti udarcem koji nećete moći podnijeti. Znate, kada čovjek nešto radi u životu smo svi naučili. Udarci koji dolaze nisu uvijek najteži. Oni koji čekam. Ali najteži su oni koji dolaze neočekivani. Kada dođe to od ljudi između nama, koji iz nekog razloga pokušavaju da pošalju poruku da su oni sposobni, a eto, da većina ovog naroda ne razumije ništa. Većina drugih partija neće imati glasova koliko je vas večeras ovdje. A zamislite njihovi pravila. Kažem, pojavi se jedan pojedinac negdje u opštini i ja to poštujem. Ali kaže da bi bilo ravnopravno medijsko predstavljanje, onda SNSD koji pravi događaj, koji pravi ovakve skupove, ima minut za medijsku prezentaciju kao i onaj kojega niko nema iza sebe. To nije u redu. To nije ravnopravnost. Republika Srpska želi i posvećena je Dejtonskom sporazumu. Ali slovu Dejtonskog sporazuma. Nikakvim imaginacijama.
nikakvim željama drugih koji pokušavaju da kažu mi znamo najbolje što vam odgovara. Ne, mi znamo najbolje što nama odgovara. Dejtonski sporazum je napravio Bosnu i Hercegovinu sastavljeno od 2 entiteta i 3 naroda. Oni koji se hvale da su napravili Dejtonski sporazum istog dana kada je potpisan, krenuli su da ga ruše. Najveći autoritet u tome je naravno Sjedinjene Američke Države, koje su kroz demokratsku strukturu na vlasti u nizu godina pokušali da devastiraju Republiku, oduzimajući im razne funkcije koje smo imali, a to zbog ovih mlađih. Imali su našu vojsku Republike Srpske, učinili su sve sa podaničkim vlastima da vojsku izgubimo. Imali smo našu graničnu policiju i to su nam oduzeli. Imali smo naše poreze, što je najbolnije, prenijeli su na nivo Bosne i Hercegovine i danas pokušavaju da pokažu kako to funkcioniše. Htjeli su da nam uzmu i policiju, pa to nisu uspjeli. Ostali smo čvrsti, izazvali ih i danas sa tim izazivanjem ne želim da bilo šta loše poručim bilo kome, mi ostajemo na istim političkim pozicijama. Ima jedan dobar vic koji sam skoro negdje pričao da bi okarakterisao neko stanje kako se nalazi, u čem se nalazi Bosna i Hercegovina, pa jedan strašni američki mačor koji se naravno naduo od žrtava koje je izabrao. Ostalo su 3 neka miša, jedan zatvori bošnjačkog miša, zatvori u prvu ćeliju, hrvatskog u drugu ćeliju, a u treću ćeliju zatvori srpskog miša. I pošto je došao da vidi šta mu je obrok sljedeći dan, kada je ušao u hodnik, onaj prvi viče, sve nešto se umiljava, mi smo žrtva, nemojte bar od mene početi, eto ja ne zaslužujem da budem satrven. A onaj, naravno drugi, kaže, pa eto mi smo na zajednoj strani, mi smo članice NATO-a, mi smo ovo, mi smo ono. A kad je došao do ćelije da je srpski miš, a on viče mac, mac. Tu negdje odražava se i karakter koji mi nosimo. I ne uživamo mi u njihovoj sili, ali mi uživamo u našem otporu. Ja sam uvjeren da vodimo najodgovorniju narodnu politiku. Da vodimo politiku u kojoj ne dozvoljavamo da nas satara. Izgubiti Republiku Srpsku, opštine i gradove, naša prava, jednako je sa gubitkom naših kuća, našeg načina života, našeg vjerovanja. Jedna mala Republika Srpska danas je slobodnija nego mnoge druge zemlje. Republika Srpska koja nema status međunarodnog priznanja u punom kapacitetu se drznula da kaže šta hoće i šta neće. Čujemo i kako govore da hoćemo, da nas hoće da vide u NATO. Mi im kažemo ne, nećemo. Nećemo zato što ste bacali bombe po nama. Bacali ste bombe sa osiromašenim uranijom. I naša djeca, možete da odete u klinički centar i da vidite na tim prostorima djeca oboljevaju od leukemije, malignih oboljenja, zato što su zlotvori iz NATO-a bacali bombe sa osiromašenim uranijom i nećemo da budemo članica toga saveza. Kada nam kažu da ne biramo najbolje, a ja ih pitam, a u čemu je ljudstvo? U čemu je istina? A zašto mislite da baš vi koji ste nam bacali te bombe treba da mi budemo neki mali potlačeni član vašeg saveza? Ili nam kažu, vi ste na putu ka Evropskoj uniji, vi mora da slušate politike koje Evropska unija vodi. Pa onda treba ukinuti našu vladu, treba ukinuti naša ministarstva, treba samo imati sekretaricu koja ima faks i čeka mailove i čeka neke papire koje dolaze iz Brisela. Ali to nije tako. Nije tako. Mi nismo članica Evropske unije. Mi smo na putu ka Evropskoj uniji. A kako nam šalju poruke iz te Evropske unije i šta pokušavaju da urade posljednjih godinu i dana sa Republikom Srpskom, moguće da nam se zgade. Vidjet ćemo mi kako će to sve izgledati. Mada najviše volim onu jednu Špirić, kada Nikola Špirić meni kaže, a nemoj se nervirati, kaže, pusti kraj i te Evropljane. Kaže, dok mi stignemo tamo, oni će se svakako raspasti.
Vidimo da danas imaju problema i ne želimo im probleme. I ja ne želim ni probleme ni Americi, ni bilo kome drugom. Ja naprosto mislim i imamo probleme kad on dođe ovdje da nam uređuje živote. Kad on hoće da nam pišu naše istorije. Kad hoće da nam uče našu djecu. Kad hoće da nam uvale njihove neke vrijednosti. Kada hoće da nas učini manje slobodnim i više podaničkim. Ja želim svima uspjeh. I Njemačkoj, i Britaniji, odnosno narodu. Vlasti su jedna stvar. I mi možemo da iznesemo te borbe za našu samostalnost u smislu da smo slobodni u okviru Dejtonskog sporazuma da odlučujemo onako kako mi hoćemo. A onda nam kažu, ne možete vi tako. Pa ne može Dodik da gleda i da se pozdravi 5 puta u godinu dana sa Putinom. To nije politički korektno, znate. Pa ne, vi nas ne pratite naše politike. A zašto vi ne pratite naše politike? A vi imate moć, da, imate moć, da. Pa dobro, mi ne želimo ništa da vam umanjimo vaše moći. Mi samo želimo da pokažemo da mi imamo i da ne možemo da uvedemo Rusiji sankcije, što bi bilo mizerno, to je za posmijeh da Bosna i Hercegovina jedno uvede sankcije jednoj velikoj Rusiji. Ali mi ne smijemo da budemo dio toga, jer smo naprosto u sljedećem kalkulaciji političkoj da uvedemo sankcije Rusiji. Naravno da Rusija i sve snage to nama zamjerilo, jer smo je udarili sa strane koje nije očekivalo. Ali ono što je najvažnije pitanje jeste šta bi dobio od ovih drugih? Šta bi dobili? Dobili još veći pritisak, još veće traženje i tada bi znali da nemamo ni prijatelje, tada bi znali da nemamo nikog. I zato smo mi odlučili da kažemo, nećete nam uzeti naš karakter. Mada jedan moj drug koji mu je rečeno, kaže, slušaj, ne budeš smanjio malo hranu, kada imat ćeš probleme morat ćeš otići kod Šobota. A onda kad dođe na slavu, ovi svi ostali kaže, pa nećeš valjda pogledati kako je dobra sarma supa. A on nije imao šta da radi, pa je došao mu kum i nekoliko sarmi pojeo 5 komada. I sad on kao domaćin, a kum ga stalno nešto dira, ga zadirkuje. Kaže, domaćin kaže, de kume, pojedi još koju sarmu? Kaže, ne mogu kume, pojeo sam 5. A ovaj domaćin kaže, slušaj kume, ovdje se ne broji, ali pojeo 12. Tako da, o našim politikama ćemo odlučivati mi. Ovaj narod će odlučivati. Drago mi je što se čujemo i drago mi je što slušam. Ja nisam avanturista. Ja nisam čovjek rata. Ja ne želim da niko strada. Ni moj, ni tuđi. Ni pripadnik mog naroda, ni tuđeg naroda. I potpuno sam uvjeren da na ovim prostorima neće biti rata. Ali to ne znači da možemo da odustanemo od naše političke borbe za naš status. Ne smijemo odustati od borbe koja se zove naša država. Naša država se zove Republika Srpska. Bosna i Hercegovina je naše Boranje. I u njoj smo spremni da damo i da budemo ravnopravni sa drugim. Dok god možemo, mi ćemo tamo izdržati tu neravnopravnost koja je trenutno vlada. Ali tu Bosnu koju vi hoćete nama da nametnete, nikada nećete dosanjati. Nije zabranjeno sanjati. Sanja čovjek i ne zna što sanja. Ja najčešće znam. Ali oni koji ne možete ne znaju da sanja. Ali ne možete nekad da zabranite. Pa se nekad prepadnete, pa možda ujutro vam je nešto i lijepo. Ali kad dođete u realnost, rijetki ljudi su oni kojima se snovi ostvaruju. A ja sanjam Republiku Srpsku. I ja svaki dan iznova sanjam ljude u njoj koji mi daju snagu, koji mi daju volju, koji kažu mi ispraj i slušaj, nemoj da odustaneš, koji mi kažu bit ću uvijek uz tebe, ali ovaj put nema nazad, idemo do pobjede, jer je pobjeda mjera našeg uspjeha. Samo pobjeda govori o tome da smo u pravu. U politici jedino što uspijevaju pobjede.
Zato molim vas, prestanite sa ličnim animozitetima, okupimo se oko SNSD-a, okupimo se oko naših kandidata, idite u vaše opštine i gradovi i pobjedite, javite mi da smo pobjedili. To je zbog vas. To je ono najbolje što se vama može desiti. A ja sam uvijek tu za vas. I neću štediti snagu da budem svagdje tamo gdje treba da zajedno ostvarimo neki novi pobjedu i novi rezultat. Naša politika je politika saradnje sa Srbijom, jer smo mi Srbi ovdje i živimo i jedan nacionalni život. Mi nismo bosanski Srbi, mi nismo nikakvi Srbi, ovi ili oni, mi smo jednostavno pripadnici jednog naroda, ali to ne znači da smo mi protiv drugih naroda. Ja poštujem i Bošnjaka, muslimana, i Hrvata, katolika i svakoga živog poštujem. Sve dotle dok on poštuje mene. Ali ovo greška. Kako ovo može biti greška? A šta hoćete, da ćutim? I da vi pokažete kako ne poštujete mene, ja? Kad kažem mene, moj narod. Nikad se više nisam osjećao pripadnikom srpskog naroda kao u ovo vreme. Osjećam to na svakom koraku. Srpski narod je častan narod. Zato naša povezanost sa Srbijom će biti još jača. Jer je prirodna. Ne možete tokove da zaustavite. Mi pripadamo tom narodu. Nemamo problema s Bosnom i Hercegovinom, ali hoćemo naša prava u njoj. Ništa više od onog što je napisano. Ne date nam vaše prava. Ne date nam da živimo naše prava i naše živote. Ne date nam da živimo naše snove. Pa što hoćete od nas? Nećete nikada napraviti veliki zatvor u kome možete zatvoriti sve Srbe. A ovo što rade u Sarajevu prave od Bosne i Hercegovine zatvor za Srbe. I taj zatvor nikada nećemo prihvatiti. Volim vas sve. Bio bi marginalna ličnost da nije vas. Sve moje pobjede su vaše pobjede. Sve pobjede, a pobjede su svih ovih ljudi, su meni najveći dar koji mogu da dobijem od vas. I kada su vam govorili o meni ovo ili ono, da sam ovakav ili onakav, vi ste uvijek vjerovali u Milorada Dodika. I sada kad idem na ono sudovanje tamo u Sarajevu, vi znate da je to duboka nepravda. Da to nikakve veze nema sa pravom. Čuj, ne poštuje Šmita. Veoma sam ponosan na to. Vidio je da nismo u gradu, pa je pokušao da uđe ovdje, kao eto mene. Pa dobro, majstore, sve donejde dok te ne vidimo. Pošto nas izazivaš, vidjet ćeš kako to izgleda. Ali istorija je zaista poučna stvar. Kad ćemo se mi jednom riješiti Njemac? Došli su ovdje 14. pobili nas, odveli po logorima. U Drugom svjetskom ratu sponzorisali Jasenovac u kome su pobili 500.000 Srba. Pobili su preko 1 milion Srba u Drugom svjetskom ratu. I sada nam šalju kao lažnog visokog predstavnika koji treba da govori šta mi treba da radimo. U čemu je razlika? Nema tenkova. Da, nema tenkova. A u čemu je razlika između Šmita, Kalaja i mnogih drugih koji su pokušali s nama da upravljaju? I zato je naša borba za slobodom velika. Mi smo dio slobodnog svijeta. Onog svijeta koji ne želi da se upravlja s njima iz dalekih kancelarija. Moram da pozdravim sve naše prijatelje i svi zemalja koji su ovdje. I mnogi drugi koji će nam se ovdje priključiti. Moram da pozdravim i ovaj put i predsjednika Aleksandra Vučića i mog velikog prijatelja Orbana. Da pozdravim Alijeva, da pozdravim predsjednika Azerbejdžana, da pozdravim mnoge koji su u našoj podršci, naročito naše prijatelje iz Narodne Republike Kine. Kada je čitano, kaže predstavnici Komunističke partije Kine, ovdje pozdravljam naravno. Sjećam se, bili su članice Internacionale socijalističke koja je brojala ukupno brojala 90 miliona članova. A onda je došao zahtjev da se primi Komunistička partija Kine. A tamo 400 miliona. Kaže, ovi sad nećemo mi da ću sad ako primiš Komunističku partiju, onda ona većinska, ali tako?
Zato se odustao. Ali ta partija je napravila moć u Kinu. I zahvalan sam Xi Jinpingu i njegovom planu koji, evo, podržava stalno. Neki da smo otvorili bolnicu u Doboju, koji smo zajedno napravili sa našim kineskim prijateljima. Tražimo razumijevanje od naših prijatelja u regionu. I u Bugarskoj, i Rumuniji, i Francuskoj, i Austriji. Svakdje imamo prijatelje. Oni se možda ne vide ili možda ne čuju dovoljno, ali je glas važan. A sad bi bilo vrijeme, sat vremena se već ovdje, sad ću vam otkriti jednu istinu, ja sad moram da idem na slavlje. Moj prvi unuk slavi 18. rođendan. Ali sve pobjede koje ćemo ostvariti ne pripadnu vama. Živjeli, zdravi bili, volim vas sve. Zahvalan što ste došli iz dalekih mjesta, da zajedno provedemo ove trenutke, da pokažemo u divnu sliku koja će mnoge poslati poruku i reći da, mi smo onaj pobjednički SNSD. Neka žive naši prijatelji, nek pobjede svi naši kandidati. Živi, zdravi bili. Živjela Republika Srpska. Živjela Srbija. Živio srpski narod i svi ljudi dobre volje. Prevaziđemo ovo samo pobjedom. Ako ne pobjedimo, ništa nismo radili. Živi, zdravi bili. Sretan povratak kućama. Vidimo se na svim našim pobjedama. Sretno! Od večeras, zahvaljujući ovom skupu, je jasno ono što smo mi i ranije znali. SNSD je pobjednik i ovih lokalnih izbora. Za mjesec dana će još jednom narodna volja pobijediti naše protivnike. Za mjesec dana pobjedit će SNSD. Pobjedit će Srpska.